umjida lapha uzokunika ikhansela andithi counseling mna ndikaphuma apha ngoku ndiyofuna enye intombazana yandiva uzoyithola ngizoyithola fe ngihambe nawe manje ngizibone ukuthi singahamba but ngizoyithola enye intombazana manje asihambe soyithibona replace lento leni asihambe ngibufuna ubona ukuthi uzoyithola intombazana ngizoyithola vele I'm an attractive man vele ngizoyithola Eta prayazo asanda bra I don't I'm gonna be controversial ngicela nibize intombazana lapha ninike mic ikhulume ukuthi le mjida lo attractive na i-comment ubiza intombazana njani bra ngiyadlala okay mfethu ne man to man mfethu asithola i-counseling uzoba right yanceda uyayidinga mfethu amantombazana akekho right yazi bra ngikwazi uthatha imali yami yokugqibela ngithengele lo mntana iphethe nibithengele into ayifunayo kodwa uzondenza lento yena njengoba ngile rato le kakajolana unothi rato and uthi uyamninga uyamupha sorry nemfethu usasemncane akhona amantombazana amanye out there uzobathola ungawari mfethu usasemncane man ungawara i-opportunity ngesicosa amathuba amaningi amathuba amaningi uzoba right no it's fine it's fine uzomthola omunye umuntu inkosi nawe for uncedo lwakho it's fine ngiyabonga mfethu simajida yabo sibafowethu mfethu kumele sibonisane indlela yabo and if amajida akho wait amajida akho bakutshelile ukuthi bathi intombi yakho bayayishaya bayangitshela bakutshela ukuthi ubani or bakutshela ukuthi bamshaya kuphela no abangixeleli mfondini bangibani uyawazi ama-critics banjani what if ibo bamshaya waziwa impathi eziyazi nombethe zamntana asinombethe la mntana umbonile bunjani lo mntana ngoma ngabethwa zeziya kancane yabo that's the problem you see this kind of girls they attract a lot of boys yabo so ma ukhetha intombi umikesho yakuthi ubheka ama-qualities wakhe yabo because not every beautiful girls have good qualities yabo kumele ucheck ama-quality wakhe ukuthi unjani like yabo can you keep her mara since usasemncane I prefer you to learn on your own yabo bakhethe learn from your own mistake because if thina that we have experience we tell you will feel like yabo siyakunyanza yabo so ungcono learn on your own bakhetha and then yabo you learn from your mistakes yabo continue yabo ngiyakuva but yeah